Tayo, sabihan ni Idol Dennis, ready-made nga atang, adot magatang. Ayun. Yan tatsyandaan ti Sudad Tilawag. Napintas man dati rhyming na. Itema namin. Itangat syandaan, babay kina Idol Dennis. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Adon ti magatang, dagiti ready-made nga atang, iti Lawag City Commercial Complex, iti sunod iti Lawag. Adda dagiti nakasaganan at Bernard nga yatang, kaya iti pampansion, kasi dagiti nagminatay para pelang iti palwalo. Di atang, kietan arami, bapen iti patupat, busi, dapat iti lingapet, abwa, gawed, kasamitan datay busi nga nagbubukal Idol Bernard nga nagito iti maornos iti may nga pinggan sa maidiso iti pag-altar wano iti pagkaragan para iti natay. And of course, Idol Bernard, adamet datay basi nga masabol kabulon no pa datay gawed kay nabwa dahil tatambet tilineng tanga nga itlog, sakit at na isa ti atakren. Dagitay bisita na nalpasen nga bibipin mo sa Idol Bernard. Siguro naglaglako 250 pesos laeng iti per basket. Iti presyo. Dagitay nga klase ti atang, awan iti bandog mo na agarabi. Dagitay talang mangidison, dakunan, kadang tayo pimusay nga ipatpatay iti yapyag Idol Bernard. Siguro naglaklako iti atang, siguro pa itay lawas na kat ng rugidang aglako kat, adon nagaggatang Idol Bernard, at siyempre tiya pa nagminatay kaya tahanan ng ludikat sa adon na, at tayo itay pumusay, kas makita iti simbahan kang pamusanto, linawas na dali tayo mapanag kumumpun kaya tangaswen, at tulad tayo naggatang iti atang uresaan na Todos Los Santos. Iti agdama, kaya tuloy-tuloy ta iti panagugod agatan, iti atang, iti bilang na. Ipaupat gayad no pa ito ba ng klase, ito nga klase iti kangkalang kasi sila na pet, patupat, upat-upat, iti sakit mabuo. Dati may sa nga plato, ito, kaya iti musay, may pagpating iti yapyag. Adriket pagsasaw, Idol Bernard, no kano gayang akutunan, dati atang kaya tasawan, at iti ar-arya, at iti kararwa, na pinmasyat iti may sa nga lugar. Ngayon, pagmati na itinlatayngan, amo ka kung kanin ti atang hampay na akas, kadikit ang disundahan ng duklat na sipatan na kanin, bakit kito tayo, api nangangkan, di pa nakapangan, dagiti ko, ako na doon ko Idol Bernard, ngayon alam iti scientific research ket awan, marami dagiti na duman, dagiti talaga nga adalatam dagiti ang laman ko at adaliti gibaga nga nasipat ko at agpantal at ima inipat ko ti ar-arya nga dagat awan pinagpasonan sagon akadagiti medical expert no dagiti iti pagsalitaan Idol Bernard. Di atang pamatibay kinatatayngan maakasen ket pagpalig kanupay dagiti mga iti atang no ti umras sa dalangamin na i-share, i-burayan, maakasin kabigatan natin nag-imas, i-bulong ti kape, dagiti na pa si patupat, pamigat Idol Bernard. So, dagiti saan pa nga nagrami di atang, at magatangan, iti-tiyandaan siya di kilawag, nagigit ready-made, nagbungunan, talang mga gison, iti kampusang to Idol Bernard. Ngayon, take note, beware, ado dagiti looping, ito dagiti kamusanto, ado dagiti sipot na pagdisong dati atang napanang timulaw ti sa bali, dati panangyatang ngay, agbukaw no kwan, dagiti atang Idol Bernard. Malapit dagiti atang, nagwaras pa yun, naglaklakaw sa sabsabong, Idol Bernard, nilagito kit sa talamang gison, ako sa natatayin, ready-made, sabsabong ganatang, para pelang kalaytay, kampusanto, ikiretoy, mga Todos Los Santos. Ginhaw, hanyot atangan na disibigyan ng Idol Bernard at Madi. Ang kaya kong makaturturog, kay Miloras Minig sa atangan na, dahil kayo mang gulgura, kaya na, pero pan sineng sa dalat na pagkaya ng Idol Bernard. So, damang pelang manibod, amis mo Lawag City Commercial Complex, Idol Dennis Zalitio, tata.